Maya pabengi po kay kayungan. Kingal doyti pagmasosyanan ng Indon Santa Iglesia, ing salinidod ng Maria, Indunin Diyos. Kabeda po din kay katamang pansariling kapag nasanin kaniting misa, pakiabetala po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po di Sister Nida Palma, Sister Ning Torres, Roel Kathleen, and Triplets Mendoza. Mr. Eduardo and Mrs. Benelisa Manarang, Evelyn Yadaw and family, Jesseret Peñaranda, Josephine Ponyo, Luisa Magat and family, Carol Paras and family, Avenida Nieves and family, Jane Nolasco and family, Edwin Cunanan and family, Mr. Jesus and Mrs. Shirley Viray and family, Cap Terence and Mrs. Rowena Nafao and family, Teresita Villegas and family, Bal Laus and family, Mr. and Mrs. Nelson Dison and family, Debbie Ann Santos, Dave Clarin, Jefferson Santos, Jeneline Maluntag, Corazon and Jocelyn Maluntag, Dolores Inventor, Ronnie and Raquel Manalili and family, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Edgar and Lourdes Pineda and family, Chris and Janet Borja and family, Kyuk Dental Supplies, Leo and Mary Cortez and family, Zenaida Maniago, Jesus Reyes and family, Teresita Wico and family, Ferdinand and Irene Leasing and family, Pineda and Aguas family, Maniti and Lut family, Remio and Lalaine Galang and family, Adrian and Maria Lourdes Tapño, Crusaders of the Holy Face of Jesus, Celi Francisco Seller and family, Marvin Lagundo and family, Loretta Perez and family, Highline Builders, Emerito Barrera, Iluminada Tañedo, Petronila Santos, Edmond and Tecnosawa, Albert and Catherine Soliman, John Bumanlag, Carmen Malonzo, Julieta Maniti, Ray Pangan, Jonas and Mika Pulong, June Lopez, June Sun, Mon and Cora Ramin, SGA Batch 1983. Good Health, Tess Harjolin, Chuchi Azucena Borsloy, Cesar and Jocelyn Maluntag, Jefferson and Debbie Ann Santos, Rafael Dane, Franco Dale, and Dave Clarin, Joseph Marcus and Angela Sophie Santos, Jeneline Maluntag. Safe Travel, Jefferson Santos, Joseph Marcus Santos, Angela Sophie Santos. Special Intention, Hajing Family, Amelia, Julie, Chloe, and Jude, Dietz, Anita David, and family, Emil Pineda, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Monsalan, Villamor and Rosalina Tolentino, and family, Giancarlo Tapño, Father Raymond Reyes, Ning Torres, Gemma Lumba, Ariel Osepina and Joshua Joriel Macabali, Federico Mandap, Emerito Barrera, para king malalagwang kapaldunan dari Celia Nagason, Ranilo Deirit, Charito Obsequio, Michael Alfaro, Monica De Leon,
Virgie Sumawang, Mark Antonio, Espiridion Kayanan, Novenario Ignacio, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Joy Manalo, Carlo Yabut, Liwayway Musngi, Felipe at Corazon Fajardo, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani, Pat Ahos, Rolly David, Rosario Di Marucut, Carmelo Fajardo, Father Rolando Lopez. Para kingalananggang kapainawan ning kaladwa dari Raymunda, Josepina, Abelardo, Dolores, Pordelinda, Sotero, Felicitas, Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Magno, Cleotilde, Don, Aurora, Anasita, Jerry, Roberto, Juan, Josepina, Federico, Remedios, Antonio, Luciano, Maria, Lourdes, Alfredo, Juan, Isidro Senior, Isidro Junior, Jose, Marisa, Remedios, Romeo, Simeon, Maria, Ederma, Kati, at ding maldang kaladwa kim purgatorio.
Kilagyan ng ipampuning anak, ampuning banal espiritu, ing grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyagom, ing banal espiritu, mantabay kay kaingan, may pabingi kay po, at matwa na pong matwa, ing banwang 2024, at pila niya mong oras, ing malalakwa na pang panahon, 8:30, 4 hours na mo, 4 hours. At mamunne at umene mga mibait ing baying banwang 2025. At king umpisa na po ning baying banwa, ing indong Birhen Maria, ang papalad ning Santa Iglesia, kaya katamong patulunan, ing bilang hinduna ning Diyos. Nyabang katabebe tayong matampang pagmasusyan dating badala misteryo, sa min ang talapat sisyan, ding kasalanan tamo, at manyad pantad at pakalulu, king apong Ginoo. Ginoong Jesus, anak ng Diyos, meging metong kake kami, bangawan mo king anak ng Diyos. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, dinan mo king metong abayong banwa, banmigit da kang matikding asaywan. Busan mong maging metong yang banwa ning grasya. Kristo pakalulu. Ginoong Jesus, iyugne mo kami king kekeng obrang mikakabus king tao at mitutulak karelang sumulong king lugod. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa maipaing tutu pakaluluwa na katamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo hidala na katangan sana king bie alanghangga. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria.
manalangin tayo. Pagmulaning sala na ning sablang panahon, ing birhen kiglinet bait ing anak mo, amayaw sa mga pagmula ng Diyos, prinsipe ning kapayapaan, mananasanang ding panalangin na, ing kalam ning lugod ning meto ngayong du, maging tulane saning kekang balayan, kekabaning panahon, ing kayang pakibat, abait ning meto nga mapakumbabang puso, agyagane sanang espiritu mong mandatila, king kekang balayan, itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang iba't king libro ding bilang. Ngana ning Ginoo kang Moises, sabihan mo kang Aaron at karing anak ng lalaki, king ini yaing sabianda neng babiere ing bendisyon, karing memalen na ning Israel. Panuanan ako sana ning Ginoo at ingatan. Aslagan na kayo sana ning Ginoo, king ganakana at maging malam yake kayo. Manano na sanang lingapan na kayo ning Ginoo at pagkalubanan kapayapan. Makanyan deng sambitlan ing lagyo ko kareng memalen na ning Israel at panuanan kula. Ing amano ning Ginoo. Panuanan nakatasanan ng Diyos, king kayang pakalulu. Panuanan nakatasanan ng Diyos, king kaya pakalulu. Panuanan nakatasanan ng Diyos, king kaya pakalulu. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kesana king lupa mong malam. Baning meto sikluban, abalo na ing kekang kaburian at ing pagkalub mong kaligtasan. Bustan mo lang bansa, tumulala at dalit masaya. Uling alang pamangabiran, ingkekang kayatulan, kareng sablang balayan, at kekalang patnubayan.
Manano na sana ding tao, O Diyos, ika ing karelang puryan. Ika sana ing puryan na ning metong sikluban. Pepanwanan nakatamungan ning Diyos, sana igalang det pitakutan, no karinman. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo kareng tao Galacia. Inyang miras na imiltudong panahon, tinubod niya ning Diyos ingkayang anak. Mibay tiya king metong ababay, at mibiyebyeya lalam ng upaya ning batas taring Hudiyo. Ban na lang at busan, deta nga tsuking sakop na ning batas, ban malyari tamong maging anak na ning Diyos. Ating katunayan king ikayo pinanak na kayo, tinubod niya ning Diyos ing espiritu na ning kayang anak karing puso tamo. Ing espiritong mamaus masikan, tatang kanakong tatang, uli naniti anak na kayo ning Diyos, na kayo alipan. At nung ing Diyos gawa na kayong anak no, ibyen na kaya kayo ing sablang mangin tulit karing kayang anak. Ing amano ning Ginoo. Migsalitaya karing katang pipumpunan, kapamilatan ding profeta. Ngeni magsalitaya katamu, kapamilatan ning kayang anak. Tiniyake kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ding pastol, may malagwalang meko, at tatagpan dala ri Maria ampon Jose, at ikit ding bingot makakeraya king lalabangan. Panakit da ring pastol king bingot, belitara kareling sinabi na ning anghel tungkol kaya.
Ading sablang may karandam king balita daring pastul, mi pamulalalang emonano. Mi tanam larating bagay king pamisip ng Maria, at mi bule-buleya tungkol karete. Mi balik laking maranglering pastul, kambena ning kapuryan king Diyos, uring sablang dindamda ampon ikit. Makayakmangan ang sinabi na ning Anghel Karela. Kalabas na ning parminggu, inyang miras na ingaldo, masirkumsisyo niya yung bingot, pe malagwan ding Jesus. Inglag yung binyena, kaya ning Anghel, baya pa may pangagli. Ing maya pabalita ning Ginoo. May pabiyang pasibahay po at magrasyang bayang banwa kay kaingan. Sana payalbugan na katani nga pong ginuking grasya na. Baka takalupan ng Birhen Maria, mimuta na king grasya. Ikatmanta king grasya ni nga pong ginu. Kita pong milipat ko ating Paris Priest, King Dila-Dila. At ulit magpaninawak, lalabas mo ng kini San Fernando, 1999, 2000, makanyan. May kalat laking buong San Fernando, retang streamers, ampong placards. Ing makasulat ka rin streamers, makanyan, ela pa po masyadong uso rin, tarpaulin ka te. Streamers, makanyan, nga na, hiwalay kong hiwalay. Makakanyan lang. Kaya ba't placards ka rin? Tanamang kita kimbaliti, hiwalay kung hiwalay. At inisip ko po, uling kaniting meton ng pisabyan, yapit ang reproductive health bill. Ang yun, pasado na po ito, itang reproductive health bill. But ingisipan ko, niya hiwalay kung hiwalay, ating advocates king divorce. Ating susulong king baka tayo no magkasakit detang mamroblemang may asawa, malagwalang may kawani, through divorce. So, ang annulment, medyo malambat siya kaning process na, the same time, malya. Yan inisip ko, hiwalay kung hiwalay, talagang susuportala rin ni king divorce. Yan kaya po, 2001, karing ke lubos aintin dyan, ita, kaya pala ita, bala mo, pamagkondisyon na ning City of San Fernando, karing citizens na, para panga-implement ning meto nga polisiya o meto nga batas ning kakatang bansa. O rin kita pong January 2001, linons de, at for implementation, itang Republic Act 9003. Baloya po ita, Republic Act 9003, known as the Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Solid Waste Management, tungkol ya pala kayong basura, tungkol kayong diborsyo, pala tungkol kayong pamikawani. At kagaling da naman din yung may kaisip kayo ni king siyudad ng San Fernando, yung hiwalay kung hiwalay. Yung tutukuyan da, ikawani may mabubulok, kitang mabubulok. Kawani mo yung mabubulok, nung as much possible, ikut-kut mo na mo. Itang plastic, o itang dispose mo. Lawin nyo no recipe nyo ng mabubulok la o plastic la. Makanyanyita. At ini po, actually, imbong yato, asin tatargetan niya talaga, yung ega-naga ng tao king mabilog yato, ing makyadwangan la, king pamipanatili, king kalinisan ng kapaligiran, at kalusugan ng tao. Anya yung Pilipinas, may kiyabaya mo king panagkat ng mabilog ayato. At ini, geware, ining batas sa ini king bansa tamo. Republic Act 9003. 9003. At ninumaw po kaya katamo kini, ing emo naman mangarap, ating tamo naman tagimpan, bilang itamon tao, ing nasa tamong maging marinis yung bansa tamo,
malinis ang kapaligiran tamo. At nasa tamang inga panatili tamang kalusugan ng balang metong kaya katamo. Inya makanyan pong kini, linwalaritang atlong R. Detan 3 R's. Baliyo po reta? Atlong R. Mumunang R, Arnolfo. Pangadwang R, Arni. Kanako lang. Nalila po. Alulang R. Ing mumunang R, reduce. Kadwang R, reuse. Katlong R, recycle. Recycle. Reduce. Ibig sabihin, as much as possible, bawasan tasan itang nanumang basura tamo. Nya, kini po, nung agyo tamong itang kekatang basura, pwede tang ikut-kut na mo, itang lanitang malalaso. Bakit itang padala takit ang basuredo, ditak na mo. At munta kitang nanitang facility, o recovery, itang makanyan, i-sort out na pa ka rin. Kaya ba't karitang landfill? Katiting namin yugseda ka rin. Anya, makanyan pong ining sukat namang gawan. Kaya ba't itang na namang agapin tapang gamitan, tayo patukikim basura, itama naman pong Pilipino, wari, itang pibatan tamong pisaliwang kape, itang itang boti, gagamitan tayo pang pambili ka rin, may aliwa tapang gamit, ka rin condiments tamo, wari, itang latang biskuit, kalupa na mo ng MY Sun Biscuit, karagul na itang maragul makanya, gagawan din timba, itang makanya na hanggang agagamit tayo, continue to use them. Pota mo talagang alana, karin may kabit ketang recyclable, pota recycle da naman. Ketang recyclable, pwede rin i-convert keng aliwang pwedeng pagamitan. Timorem boti, o tangkay, balbalan doon pasibay, kasamo gawa doon pasibay ng aliwang korti. Nya, keng makanyan, pwede ang luminis in kapaligiran tamo. And by the way, nung ako po magkamali, in Sweden, number 1 niya keng recycling. In Sweden. Anyang umpisa na yan, pengwan ng basura da rin bale. Bandang tawli, bali po naging beging problema da. Kulang pa yung basura da. Make import la pang basura para kanyan. At itang basura nga ito, ako convert into energy. Anya, may itong karing malinis sa bansa, Sweden. Huling balurang pakinabangnan, yung karelang basura. Anya, ini po, kaya katamo ini, potay balo, ining batasay ni, implemented ne, pero 2001, mag-2025 na, 24 years, bala mo lang much progress. Kini mong kaya katamang patyo, kasakit ang disiplinan, kasakit ang turuanan, kasakit tamong panugali, ing bayong dapat tamang gawi. Sanita pa kitang yugseming basura, maski no ka rin kaman. Tsuka kem bundok, at tsuka kem ilog, at tsuka kem patio, at tsuka kem park. Alay pa kitang consciousness tamo, alay pa kitang psych tamo yung makanyan. Pero mag 24 years na, we have not progressed that much bilang Pilipino. Baliw po yung kining RA 90038, pang-incentives karetang individuals o kaya group of people na gawa kanyan. Pero wala ko pa yatang dindama yung gobyerno, pelak pa ka na o di na nung incentive ding meto nga grupong o yan yung advocacy da. Puta kakalingwan yung RA ni yung dapat manimuna, pero puta yung mumunang diling lalabag na Puto. At kay Batye po, ini the law prohibits the use of non-environmentally acceptable packaging. Anya, po ba nung kaya ni Pero San Fernando, Pache Friday, bawal yung plastic. Anya, nung plastic kayo, bumunta sa San Fernando. Bawal na rin plastic kayong San Fernando, Pache Friday. Kakayabe kareta, siya, yung plastic. Kasi mo yung plastic, biodegradable. It will take million of years
millions of years, baka billions of years pa yung malaso yung plastic. Nung malaso yaman. As much as possible, tama masyadong bisang gumamit na keng makanyan. At nyapin po, diyan kini keng parokya, potang miningatinan, potang atinan katatagan, papagdalan mino sarili ng baso. Wala ng plastic cups. Kasi potang kay basura lang anong karakal din. Iklag din po rin kaya katang drainage. In plastic candies, makanyan. At kaya ba't retang disposable paper, santang styrofoam nga mo, ang po pang plastic plates, o din problema na rin. Pota datang ingaldo, potang atintang katatagan, kanya-kanya tandalang pinggan. Kutsara, paboritano, okay, pati baso. Pero dapat po makanyan. Ngayon ako po, kung kaluguran hanggang ngayon, ugali na, nukar niya man munta, sa makipanganya, darlano resed lang kubiertos. At ngayon naman, uso naman yung ating kang sariling nandaragirene, retang mugs, tabler, uso na po rin tabler. Ini makasawap niya pong maragul. At bali po ting penalty, kareng lalabag kaniti, individual yaman, grupo laman, o even the LGU, pwede lang makaikini, patse mayakit ang milalabag. Konsyal, isang kaila kini, isang era implement, pwede lang madali. O na yung problema, wala na masusumbong Kasi may kakamag-anak tamo may kakaluguran tamo, may sisiping-siping ba agyang ikit may manog sa basura, ala naman, naman report, makarini naman kampari, anang makanyang kaya katamo. Pero king Amerika pumalyari yan, madali ka. Karin na lang kamag-anak, patsikid na kang kayo, ma-report ka. Ano yung kaya katamo yan? Siguro, check tayo naman, in family ties tamo, it's good. Pero potang kay, maging sangkanan yung kaya katamong kay pangasira, yung kaya katamong bansa mo naman. Uli na yung family ties. Itang kumpa-kumpari, kamakabang-anak, pamilya. Ingin naman pong citizen, pwede na yung report yan. Pwede na yung sumbong. So anyway, itanamay panyumbong. Ing nasa tamo mo, itamongan. Ing makyadwangan tamo, panggawan tayong partita mo. Ganiting dapat abe-abe tamong pangarapan, ang pong paninapan. It is not just the dream of our government, not just dream of our country, not just dream of other countries. It should be a dream of every individual, of every citizen, of every human being, of every Christian. Itangan po. Sukat, ibiya tayong dakit mo para kanyan. Nya po tapong bay tama ko, check to kong pasibay, rem basura yu, yung lalakwang kare lugar yu. Pero masanting niya po itang kaya nanining RA 9003 ing reduce, reuse, recycle. Uling pa siya manining magumpisa yung bayang banwa, dapat uiting gawan tamo, reduce. Dapat uyan mo naman yung kaya katamong resolution. Reduce. Aliwang may basura yung pisabintake ni. Naning basura ning biatang spiritual mo naman, ing kaya katang kasalanan. Nung masyado kang magpasasa keng kasalanan keng 2024, potaburi mong bawasan keng 2025. Nung maging mapali ka buntok, bawas-bawasan mo naman keng 2025. Nung masyado kang mainggitin, mapanyira, mapagmarites, keng naman 2025, potaburi mong i-reduce. Ikang magdalang pamagbayo king 2025, aliwain 2025, ing magdalang pamagbayo keka. Ika mismo, ing magpabayo, ketang buri mong akit abayo. Reduce. Kaya ba't reuse? Na naman tang gelingan na pepakit mo king 2024, kakayahan. Pepamalas mong agyo mo palang gawan. Reuse them king 2025. Sunduming ngayon 2025, nano laman data, isundo mo la.
At itang pangtauli, recycle. Ako, recycle. Nang kaya po balayo, masanting lari recycle din programs. Diyan ba siya keng aliwang lugar? Kopyan may recycle may kay lugar mo. Nung gawa mo na keng milabas, i-recycle mo. Di naman yan ditak-ditak. Recycling of good programs at good activities for 2025. Yan. At siyempre po, masantinging basura. Mabulok ang basura. Makasira ang basura. Manyira ang basura. Nino po kayo kini ding manyino basura. Atin ba? Nino kayo rin mangolektang basura. Tasyo po rin gamat yun kasi baka kabibingang kayo kayong basura mi. Atin ba? Ala, etangan buri yan. Etangan buri ang basura kasi mabulok. Mabulok at manyira. Pero yung tunay pong basura, liwa mo itang basura kelual, nanepasibayang basuran talaga, king bieta mo, ing kasalanan tamo, yung tunay makabulok, manyira, king pangatao tamo. Timoing kamwa. Just imagine. Pota pong akit ming tiyangke kaming pari, potang muakeng mga iskandalo rin tao. Pariya pa mo. Kaya pa makanyang managkas. But at something is destroyed, only ning too much anger. Potang sobra ka pari buntok, sobrang kamwa, at kibat sisimman yung pangkapang hinanakit ang pong kamwa. Pila ng banwa at supay tang hinanakit. 10 years, 30 years, may buro ne yung kamwa. May bulok na yung gusto. Pero supay yung kamwa. At keng makanyan, nino mo talaga rin minunang mituturan, patsura ng epekto ng kamwa ngayon. Aliwa man tang kakamwanan, no ni ika mismo, for so many years, ika mismo, selikot mo yung basura mo, keng pilubluban mo, when pwede mo namang iugse, kadagad-agad. Impong kamwa, keng meto nga banda, makasahop eh. Keng meto nga banda, atin yung positive effect in kamwa. Potang mimwa ka, uling ating may agrabyado. Mimwa ka, uling ating baluktot na malalyari. Mimwa ka, uling ating korupsyon, keng gobyerno tamo. Kasi nung yan nakamamimwa ka, okay mo, kaya kabala mo, konsintidor na ka. King one way, anger is a passion na buri mong express para malakoy tang nanamang matsura ang pong marok. Pero potang kamuaning makapanasakit, magbanta, mamatakot para makapanasakit, pilipitang keng buntok na niyan. Pati makanya na, bala, sabid sri niyan pong nano na ito. Inya po, potang makanya ng kama, balo tamnong kapala niya basura. Kaya ba't ing kasakiman, sakim ka keng pibandyan, sakim ka keng upaya. At in kasakiman po, it could destroy your moralities. Potang masyado kang sakim. Baka matay ka pa, bang mong miras kay kayong buri mo. Siran mo pa rin nga diwa, para mo kanyan. It can destroy relationships. Darandaman tala po rin may kakapatad, may tela rin pengarid, burining metong kaya nga ning mana, at pong makanyan, at baluta naman ito. At agyang ka rin may kakalaburan, potang ating maymut, ang pong makanyan, burina kaya mo, it destroys the good relationships. Nya ini po basura. Basura king biyata mo. Nya dapat balutala nung nalariding basurang makabulok, makasira, king pangataw tamo,
king dignidad tamo bilang tao. Nya king umpisa na po ning baying banwa, ing Santa Iglesia, papalad ning Birhen Maria, ing kalinis di sina, sanang puso ning indong Birhen Maria, ing indu ning Diyos. Palagwan tayo pong Immaculada Concepcion. Uling para kaya katamo, yang alang dungis, yang tunay malinis. Nya yang pitutularan tamo king kalinisan. Kini pong ebanghelyo tamo, papalad ng San Lucas, anting balo na nung nanong isalikot na king puso na, king pilubluba na. Nga ng San Lucas, kay ba't da ka nung migbisita, o niyang migbisita lalit ang pastul, at meko na la, atang alaning Birhen Maria ini, asaksyan ng milyaring ini, nga na sinikap na nga niti, king puso na, at pibula-bulaya na. At kaya katampo kawulaga, na sisikap taking puso tamo, ingamano ning apong Ginoo. Ingamano ning lugod na, ingamano ning pamamatawad, ingamano ning kapayapan, katuliran. Ini ing sukat tamong isalikot, isikap karing puso tamot, at pibula-bulayan tamo. Anya, kaniti pong 2025, o yan pin, sana ing malyari king balang metong kaya katamo, ing apanatilyan taming ing malinis sa pilubluban, kalupan ng Maria, isikap karing puso taming amano ning apong Ginoo. Inya, sukat balo tamo ing hiwalay kung hiwalay. Gawani taming kasalanan, hilako, ating panatilyan tamo, ing kalinisan na pilubluban, ing kabanalan. Kalupan ng Indong Birhen. Amen. Ngayon po ipasagdahin kay katang kasalpan tayo nga atang sumabi, sasalpan tayo ko king Diyos, ipang mayupayang tutu. Nasalan ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, metet, may kutkut. King kadungal do, sinubiyang mebye, ipaitas sa banwa, makalukluk, una ng Diyos, ipang mayupayin tutu. King Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, matawad na rin kasalanan. King Saup ning Nuana Birhen Maria, mausta king Ginoo, banitugtog na ing kayang kanuanan karing sablang anak ng Diyos at king mabilog ayato nga tamang manalangin, Ginoo, panwanan mo kami at ingatan. Ginoo, bendisyonan mo ring sablang pari at relihiyoso. Bami biyebiyela agpangking ebanghelyo at ipasyag deity. Banding pusura, may buklatla, king balang metong. Ban migitdong lingapan, ding pekamalati at tauli. Ipanalangin mikeka o Ginoo. Ginoo, bendisyonan mo ring sablang pengari, ban maging tapatlat malugod, king metong at metong, antimonong makanano kang tapat at mamulog karelo. Bani kablas da ang sarili mong lugod, karing karelang anak, ipanalangin mikeka o Ginoo. Ginoo, bendisyonan me ing kaya kaming bansa, ban mi kaustisya busalmi, kapanintunan para karing sabla, ban dingega na gana, mi pamikatagun la, karing likas ng pibandyan, at kapayapan, at pamisan metong king kaya kaming pamiyayaliwa, ipanalangin mikeka o Ginoo. Ginoo, bendisyonan mo ring magdulap at ding magdudo, ding masakit, ulila, may balo, ding malungkot, ding sablang mamusan karing mabayat ng karga ning biye. Dinan mong kapanaligan, ipayabot mong ipakit ning kekang balayan ing lugod mo karela. Ipanalangin mikeka o Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan.
Ginoo, busa mong banwang iti, maging metong yang banwa, ning grasya, kapayapan at saya, para kaya kamingan. Ban ayarapan ming paintungol, kimipnong kapanaligan, at bibiyebe kami, king lugod mo, ngenit kapilan paman. Amen. Oh
Manalayin kayo pakamalang kapatid, bantik kaya katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. O Diyos ay pamin, pagmasusyan mi kaniting panawon ng umpisaning kaya kaming kaligtasan. Kaniting kapiesa ng Maria, ingin duning Diyos, aduan mi kinging kekeng kaligtasan, miras king kayang katuparan. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuman at iniyake kayo. Yat na yoreng pusoyo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuli, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O ipa, Diyos kingalangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng meto nga mga pagmulalat ay pasabing misteryo. Ing wala Birhen Maria, kiglinay bugtumong anak, at delane king dalisen ng sekupunan, ing ginuming banwa. Ya lang kilalang lalaki, meging metong yang Hindu, ya meng anak menatili yang Birhen. Nano pintula ing kaya, king adwa mong sasun akala, mip mo yang kapagulalan king kayang pangayindong Birhen. At mit mong tula king pamabait na kiking mengabos. Kapamilatana ring anghel karing banwa, yayampan din karelang panalangin pamanyambang, kabang magsyala harapan mo, manggaman king alangangga, misuge sanay siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian, layon naming kakantan. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, mabanalan mo sa deting ayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami madyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob king pamaylas at kamatayan. Kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kananya. Ting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ni kalis, pasbayin pepasalamat kaya ka. At binyin ni kalis, karang kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan,
Ami bubu para kayat para karing sablang tao, banketa may patawaran na ring kasalanan. Napta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi ipa, ing kamatayin at pamanyubli na may biyan ng anak mo, darami kaya kaiting tinapi ning biyating kalis ng kaligtasan. Layin ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, bansumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan may ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban may ganap yaking lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, at ing sablang pare. Gana kamula naman, ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, ding sablang mayang unabiye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magtamit king bielanganga. Ban kaya biya ng Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo at inupad kay malumong kaburian, king kaya kabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutukagom ning banal na Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Tamit mong kapanilingan lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katawang. Kaya yan mo
Ikabos mo kami o ginukisab lang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawid mi, ban king kasopan ikakang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisab lang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naninglawen mo yung kasalpantian, ing kaya kang iglesia. At pamayapan may pambilugan, agpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Ing kapayapan, ing ginuman, tabi, sana kapilan man kaya kayo. May kakapatatangan po, masatangin po po gayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan. Ngayong malagod at maganakatamong ginoing kordero ng Diyos, aminalako king kasalanan ng yato, nuan tamong kimbirana, kaniting banal ng hapunan. Ginoo, matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasming amana mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Uy pa, kabang papasyag ming Birhen Maria, Imanang Kristo at induning Santa Iglesia,
ing pamakinawang miking kayang anak, yatad na kesana king kaligtasan, itiyadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. At pagkanaka mo po, bukas, talaga yung first day na ng New Year, tempong misa tamo, alas 7 ning abak, 8:30, ampong alas 10 ning abak. Pero no may kasimbahan ako po ngayon, iyapi na po yung kaya kayong obligasyon. Ginpa na yung obligasyon nyo para kaniting masusing pesta ng sanidad ng Maria Induning Diyos. Yung misa po ngayon po yung bukas, pareho lamang. Na po kalupan ng Pasko, may haliwala rin ang gospel. So yung ngeni, nung naning ngeni, makanya naman po yung bukas. Okay? Anya kareta po ngayon pa may kasimba, kayong dasan nyo bale, pakikain na lang po rin misa ta bukas, alas 7, 8:30 a.m., ampong 10 in the morning. Nung ila pa po may kasimba kanta, nang bisala simbang kapanapon, pasibayo, yung magmisa, imyong yung magmisa karelo. At payabot ko rin po yung kapasalamatan, kareta pong may mag-donate na, kikakatang kining blessing tamo na. Hausang kaya pong happy problem. Kasi ala naman dati yan blessing niya kaya katamo. Happy kasi tinam ba yung property. Problema ya kasi kailangan may ngayusan ng pong gastusan. So kayo po, palo ko po, kaluguran nyo ko di na nyo ko paregalo kanyan pero na po ba nanggapan regalo? Ibigay na lang kita. Kaya tayo lang mo po, dyan tsalima kayong semento. O ding 2,000 pa pong bags yung kailangan, marakal po semento yung kailangan ken. Kaya dalay lang mo po kayong office na donation nyo. Yung kakatang secretary na pong mag-receive, receive wanda ko kanyan. So, thank you po. Thank you. Ingino manatili ake kayo. Ito ko yore buntokyo para king masusing bendisyon. Ing balang maya pakalam, manibatan king ipaning sala. Mananasan ang ipagkalod na kayong kayang grasya at sablang kanwanan at ikapos na kayo king sablang kaligaligan kay gaban iting bayong banwa. Amen. Pagkaluban ako sanang matibay, kasalpatian, alang kupas sa kapanirigan at lugod, hamanatili, manggaman king kapupusan. Panwanan o sana ring sablayong aldo, at dapat king kayang kapayapan. Pakiramdaman din kayong panalangin. At tayran na kayo papunta king alanganggang biye at ligaya. At bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Mayari ning kapag masusyan tamo, umeta ning paligay ng Diyos, kapamilatan, ding pamibiyebye tamo. Sa karita pa malakpak. Pasibay po, magrasyang bayong banwa, kaya kaingan po, dakal po salamat.